بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين MLC كودايما program رسالة program كorientation هرها كده بس هرها بدنا ورينا بس وراه مرة نوا هذا سفر على جون فشما كوري على جون جاهدو صاف كذي بيتو كشور كذا بتون check كلنا على جون جاهدو صاف كذي بيتتا هذا أوكي أمرا عاد نهارو مفشوني ماتير داني سنتا فراتو كوري جندا ورا خاصة ورا تفاتو program كم جوا كودا كودينا إمام كان قرآن جاي تسكت دينو مجه كلا عن program مياكي أسمعي كتوغا كودا كودين مسكيتا لوبي جسمك مقصودوغا جندوي كلاس تاكي همه كان إمام كان تسكت دينو منو مسكيتا لوبي جسما مسكيتوغا يعني مسكيتا داهي فما يعني عمليا إسناجاجين جماعة نماذج كرما كيتريغا بس مي كوكومنا كيغا بس دارفلو نماذج كرا يروغا ekani noko uriha kudin ekko jamaaten hadadaage jam ane namadu kurumuge muhimmu kama ekama ane hurna ahammiyatu kan asu ane hoda dinume gotun genda program neki ema huriha therefore navas huriha kudin navas wara hunu marata nawa algono namaki hasan rashid algono me mutlahoga kiyawade huriha kudina kige sama kiyawade teacher ane huriha class tag gawas ti huriha kudina huriha pedanarina sama algono fenigan danis ema adifar wara hunu marata hana nawa ema ane taarafe furtama dena ane MLC yaki material learning center mihem mikia gotuge kuruna MLC den ane nibbe ane nagan base for me na alif material ga the make institute algorithm online ko gina class of miha me ligen dani then algorithm MLC ge head adi me class of ge samakya de teacher algorithm the introduction ki algorithm training makurin Faisal Hassan Rashid alif material algorithm تعليم حاصل كوري مدينة Islamic University in the Sharia Islamic and degree. Then Gina hama kiyawadinu magalugana hede korre hasako koda korre nya then mikla hoga me wari gina beshtake gende vijje hera bech gende vijje kudai mam program ga tinsteke over gina kudin har hama gamos ya wafa eba huri adi hama parent unna hama me baddal wairuge samufaha kolla hama kudinna asfa huri huriyar pawterega hama namada bodal lobi jehe huri amuga then mige outcomes nya the algona hama me derma detrega wagutaka viti ma digen ukurana ha we have skurko foneko me gendre sama palani tia be ponges ma waguta hama salama kurmata ane nikla kiywadene bata nikla asu bari rima ane darifula dasvegen dane bata kamuga alugonu mi kandala bata ki fardu first namaz jamaatuga kurumuga muhimu kan dasu then ane namadu kurumun amilla nafsa kura faadata namadu kurima ane ke ane hemmiha ko bunima namadu kurumanno amilla nafsa amilla darifulu gamilla hashiganda kiha faada kura eche kama mikanka dasu then namad me fardu kurunu be kon hadisa meke islami rajga hadisa mi wara hama kudinna hama wara boda daskodena then namaduge figuhuge ba mane ki namaduge figuhu yaki asnahigatuga namadu qur'ane goy ay kiyadi fa inna ilmu ay kemiharo alokanta qur'ane goy kiyawedeni ane abudu figuhuge ba tarsaka roda hifane goy na ane namadu qur'ane goy zakat dakane goy egotun ane figuhu salat ni namaduge figuhuta namaduge rukuntaka namaduge wajibtaka namadu imamu namadu kura iruga visnu jehe kantataka kushek kurawunima den kusha jidu jaha gettaka
midata daskuravigan da ni namaduge ni figuge batteren daskodden data den ane algon daskodden ane bangige bata miharo ni bangi goma gamettinuma sapak goma midata ves nige terega ni fa wan den ane pushta izage wahaka deme fa kollati den qur'an ge tilawala ves inna qur'an ge ina algon mugarrar samala ni program tere den hasil kandalatin mugarrar khutba geba khutba ane kiumes khutba farita kolno khutba ane migetera hama waddalo magano point aki naro khutba kiumuge baga ama komme kujjakas inana assignment sinana khutba ge tidawala pahuga e komme kujjakas jena ma imam gota ama imam yani khutba kiya eruga mi ala hedun ala gen hore khutba kiya video en hadafu se fonwa den den ane men algon huna kuri class saugen sama gota hama kuri hakudi kala uta ko sama ebata hama gen dana komme kujjas class ni madaru ga mane madana ma kuda mama ke tuga then me namadu ge zikurta ane me namadu workshop ek kahala gota ka namadu workshop ek ge vijjama sama das qur'an mi data ehnamas mege tafata ki me imam kama asso boda algon me rawa fina imam kan qur'an ek veddas ko ඒක මානෙන්නෝ කුඩයිමාම් ප්‍රෝග්‍රෑම් නිම්මාදීම දැන් මිස්කිතුගේ ඉමාමකක් ගොස් වාණියේ ඒන්නෝ ඒක මානයකි ඒක මානයකි අනේ එකුච්චා මිකු අනේ හා ඒක බොඩු වීම බොඩුවම් වායර බාලිගුවම් වායර එකුච්චා එක්කි ඉමාමුවේ නමාවි කුරුමා ලෝබි කුරා කුච්චකන් හෙදෝ ඒ අස්සු මේ මොළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නාගන අවුට්කම් එක තිබුණා අලගොඩ එන්නේ බොඩු ෆෝකස් එකයි ඒ algo sen hamo kiwadinum ge dairaga butus mi ulan kudinna wargina kudinna ham baddaluwe ahalan konkala mi haken he wahi pane konkala boduwegen wahi pane konkala mi haken hiye em bun an ahalima waram madu kujjaka nune bune waram madu kujjaka bune imam ka shawam beno mane hem masso ehisabam fushige emige balama paswarak ahar kure ehisabam fushige algonme kuramun anna masakata meki rajega hudakudin imam kama shawgurikan ufeddu makkaka mikahala klahe ufaddagen gendiyo egoton asumi kuda imam program ufedigen vesmidiyei de ane ekujja ane ekujja miskituga imam namaz koran wa ira ekujja hunana uriha gotakum tayyar wefa imam ka vairuga ke mer figuhuge baga ebes jehlumen nati mer figuhuge baada asima den imam we namaz kuraruga mianna biruta bes filan hey emme boda den ane algona bes fahaga kurave kama kiya algona bes emme boda biru adis abad hade imam mi namaz kurar emme boda ganna birakan aslu innani ane ekada kushek kurave ji ya den kine he hada ni ei asso den ane hore hakudinge sama gamo sinnane biru ema ane namaduge figuhuge ba ei emme boda namaduge figuhu ba daswima ebata daswi kihine kan ya ane kushe kure jahadani den ebata emme ane hama niga wara boda genes dena den me kure dani hama online ko google meet medwere ko dani den class ane telegram what ane kuaga rajishima den algondu gendana hore hakudin wati group aka WhatsApp group e muharalo bodan me bala nyen ane den kuaga homework taka mihrache fonwane hama e group me dueriko nyen den me den kuaga algondu kuaga join kolla kikamuga wanama me algondu wara poda ane balane kame kamuga hama hore hakudin spaha kolla hore parent onno wes kuaga dariwaru inna eruga hama ekani dariwaru ekani kuaga ane innaka algor bene no kariga den kemeran arakan nujehene ekamakus darifulu kariga parent aku ennawa maane ei wagura ki class ni online ko class ane kuriyada class dina ya kiga abai faru hama connection masale kame ikala kankan ISS ta hallu kolluma nikan kamuga sasu ane ehiteri kan beno maane ema ane parent abudus kariga ennawa maane mi class takuriyada ebuga ten class complete kollima ane algondu me
innana me final assignment nge me class ge fahun algono dak ane hawal kollane assignment puri hama kon adi class ge haziri 80% haziri dibe kudi me algono balane program complete kura kudi kamuga ema ekudinna liben hama program complete kollin kamuge certificate waraboda isnawat me certificate ki class completion certificate meki MQA approve ko henno meki waraboda eti handuma pul bahatwat meki hama training ti ane mikama hama me tayyar koddun me gotun algon mengenda workshop training meki ema ane handuma pul bahatwat algon certificate dena ei ane MQA approve certificate no nge eki hama completion certificate then huriha kla hegges recording tadike me recording takaki ane ama me har me orientations me recording නැත්තම් නේද හුරිහා ක්ලාහෙන් අලුන් රෙකෝඩ් පුරාණ රෙකෝඩ් කොෆා හුරිහා කුදින්න බස් හුරිහා ක්ලාහෙ විදේ ගොත අනේ ඒක इंतजाम हम जे पेन्नान माने कि अने क्ला मिसालක साबका हुरे क्ला हाजिर නොවුනි हाजिर නොවුන වෙස් එකුජ්ජාය එක් ෆිලාවල ලිබේන ඒ ෆිලාවල ලිබේන ගොත එක ක්ලාස් රෙකෝඩින් තා හොන්නාන එකමක වරබඩ හඳුම පුබාට්ටවත් hame kane recording adu hagin class kuriya gendan kama gwanuma me algodu me hasu koden beenuma natija hasu ganuma nge ei asu live ga inima me get me algodu eki me gota live class ga inima in ane innana tafata ki e gadiga e kiyade ecce das refa das no ane me bone olon aranyam suwadesh ko me fursatu libena ekam recording adu haga hame kane recording adu hagin class gendan oloji ko wana mabula kanne beda togadagen o ekala din hin kankama muon westo etafata sinana hama ama alugadu hama edumaki huriha kudin wes hama aslu kudahuga live kon nge ei adi den recorded ibunas wes then me timetable nge class then me rodamaha me bav te nge rodamaha wes bawade ehma me rodamaha ge kuriga roda ke kuriga class ke gadiye kan alugadu me kandana jenama detere ei hagadi fansahun haggadi saalihun hama ei amuko me haggadi 35 30 meha hisab amuko meha bangi go ani do ema ane e bangi gowa la ha bangi gowa bangi hame gaagana kadana ko by far me bangi over kuda kuda ko fasara kameto uturu wela paana class da enna me samay gadige jamaata bas deve gota deve wara class set ko fenna class gidigumani fansas mila then roda mahadi maawane roda mahuga etti nalgo time table ashara jahan kodo ashara meki roda maskama calendar uga inna duasema honihiru homa budaga class me onnani den ane e duas roda ge furtuma roda devana roda timmana roda mi sabu kono class ama den mi fashane kaali mi roda ho fashane mi hawana class ek de tina hatar pah ek class me roda mahuga ರೋದಮಹಗ ಗಡಿಯಕ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮಿಕಾಂಡಾಳನಿ ಮೆಂದುರು ಫಸ್ ಹಸುರು ಕುರಿಯ ei ಅವಗೆ ಸುದ್ದನಮದೆ ತರ ಕೊನವಾನ ರೋದರಿಲ್ಲ ಗಡಿತ ಇದ ಏಮ ಅನೆ දෙගඩි සාලිහුන් තිංගඩි පය ඒකි ರೋದಮහුගේ ගඩිගේ දැන් අමගෑමස් අල්ගොන්ඩ යකින් කන් දෙකමෙමි හුරහකු දෙනවස් ඉරත් පුරිජා ರೋದಮහුගේ ಫಣරවන ರೋದ ಫා ಇರುಗ ಕ್ಲಾಸ್ එක කොන්නේ නේගේ ඒක එවරන් දිග පහුදිහ කෂ දායරක කළා හැන්නේ වුණා ඒ පහුදිහ අනේ එක්කොන් අලුකමාගෙන් හම දෙවේ වර ක්ලාස් ඉන්න සෙට් එක කොමිහාරු පානරසෝ හාරු හතෙන් ඒකේ මලකුණ මාර්ච් 7ද මාර්ච් 7කේ අයි සතාද ආය බලම හිස පහුදිහ කොනවා ක්ලාස් ඉන්නේ පහුදිහේ කුරින් Buraswachiki fanaro vanaro solo vanaro ido okay honihira hame hataka hame aga ko jamia kulis algun fa ko hodi heka me ka da class no na nei kuri class me me ki ms do hoge class me ki ms do asne algun ms me mana kurani class hodi adada balana think parent was balana class hodi adada ei hafta ko tindo class nani ei තින්දු හොන්නේරුග හෆ්තයක හතර හෆ්තා මීනනේ එම බාර ක්ලාස් ඒකි මේ එම්මස් කම බලන්න ඒ වාගතකි අනේ by far එහෙම දෙමහ දෙමහක උසතන තිබා
ಫೆಬ್ರವರಿ ಗ್ಯಾಗಣಕ ಮೆದಿಗೆ ಹಸಾಬು ಮಿಫೆಶನ್ ದ ಮೆದೆಬೆಸ್ನು ಫೆಶೆಕೊಳ ಓಕೆ එකක් මාර්ච් එකේ සබ දෝස් කොළන් යලතේ එහෙම ෆුල් මහකෂ නූනේ බලානේ ලාහොද අතත මේකේ ක්ලාස් ඉන්නක් කොයි ඉගේ දැන් කුරෆා කොලෙවත හොරියක් ලාහෙන් හම මේ රෙකෝඩ් කරවෙන් ඕකේ දැන් අනික් ලාහක බෑරුම අද මෙජේ කොතකි මේ ඉන්නනේ මේ ඔරියන්ටේෂන් නිමුන මාල්ගොන ෂා කොල්ලාන අනික් මේ ක්ලාහ පී දක්වන ගොතා හොරියක් නේද ಎಫ್ಔಗ ಅಣೆ ಕ್ಲಾಹ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಲ ಇರುಗ ಹೊರಬಡ ಬಲ ತಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ರಿದಾನ ಸೆಂಟರ್ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್ ಯಜಿನ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಾನೆ ಫೋ ಅಣೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಶೇರ್ ಕುರಾನಿ ವಕಿನ್ನೆನೋ ಹಮ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ ಕುರಾನಿ ದೆನ್ ಅಣೆ ಅಸ್ತು ಮಿಕ್ಲಾಹುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಣೆ ಬೋಡ ದೆನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮಿಕ್ಲಾಹು කියවදින් ඉරුහම එಮ್ಮೆ ಬೋಡ අಣೆ ಫಾಹಕ್ ಕುರವಣ ಕಮಕಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ මේ ක්ලාස් මිනිගෙන් අන්න ඉරුග දැන් හුරිහා කුදින් වෙස් බාර බාර පාසක පුඩකුදින් ක්ලාස් ඉන්නේ දැන් හම හුරිහා අනේ පුඩකුදින් ක්ලාස් වීම හම හුරිහා කුදිස් බාර ඇටෙන්ඩන්ස් බාර මාෂාඅල්ලාහ් වර කියවම වර ફોકસ වර කියවා හිතුම් හම කියවා කම් පාහග වේ අනෙක් කා ಕ್ಲಾಹ ವೆಯ್ಟ್ ವೆಸ್ ಪುರಾಕನ್ ಸೋಯೆನ್ ಎಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಾಡಿ ನುಫೆಶಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಪುರಾಕನ್ ಸೋಯೆನ್ ಎಂಗೆ ಎಮ ಸರ್ಗೆ ವಾರ ಬೋಡು ಪ್ರೊಮಿಸ್ ಸೆಮೆ ಎಕಿಹುರಿ ಅಪೇರೆಂಟ್ ನವಸ್ ಕುದಿನ್ ನವಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಅನೆ ಇರಾದ ಪ್ರೊಜ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎನ್ ಪುರಾನ್ ಎಂಗೆ ಸರ್ ಯ ಬಿ ಎಂ ವರಕೋನ್ ಹಮ ಯ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ತಿಕ್ಕುದಿನ ಮಿಸ್ ದಿನಿತಾ ಏ ಗಾಡಿಯ ಹಮ ಸರ್ ವರ ಫುಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ವಾನ್ हम कमिटमेंट वाण हम एक गाडिया हम क्लास में नगाने इंशाअल्लाह सगे हालत हम स बाइये नुए एक हालत गने किया हम स हे हालत घरी हम स हम एक गाडी फ्रेशर स क्लास पाषाण अने क्लास स मडन कुराना हे कुरि जॉइन कुरेतो एम वार पोडा सर्विस कमिट वाण तिकुदिनगे टाइम එම තිකුදින්නස ටයිම් දෙනි දේරුග එහෙ ක්ලාහගේ මෙ කුජෙන් හොට්ටස් ක්ලාහග පාස් කුදින් හොට්ටස් ක්ලාහග දිහ කුදින් හොට්ටස් ස ගාඩිය ක්ලාස් පශාන නේ ගාඩිය ක්ලාස් පශා ක්ලාස් සම ඒ ගාඩිය රක ජානි මාන එම පුරා කුදින්ස් පුරා පේරන්ට්ස් විශ්නම මාන මෙහර මිකි මි ක්ලාස් ජොයින් කොල්ලම ද හාසක සර්ගේ ක්ලාහග ජොයින් කොල්ලම පහුග අනේ එ ටයිම් මකි වර මුහිම්ම එච්ච වර බොඩ කමසෝය නේ එම ස මඩන කුරාන හොරයක් දෙන් දෙන් පුරේ තෝේ හැම ඔන් ටයිම් අශාගේ ක්ලාස් නිර්මාණ නේ දැන් අනේ ස ක්ලාස් हम කොම්ම ක්ලාස් එක හුන්නානේ हम මේ වර ප්‍රිපෙයාර් ෆෙන් ක්ලාස් එන්නේ ඉන්නේ हम අනේ අවුට්කම්ස් එක අචීව කේ සමාහෙන් හුන්නානේ දැන් ස දෙන ෆොතෙවස් ටික දෙන ෂෙයා කුරාන ඒ ෆොතකි අනේ ටිකුලින් එක ප්‍රින්ට් එක ෆබාවන් ජයන ෆොතෙන් ඒ ෆොතකි हम අයිමති ෆොතේ ඒ ෆොතුන් ක්ලාස් කෙන්දානි දායරුගා ඒක හොන්නා හොම්වර්ක් තවස් දැන් එකමකෝ ma kuriyada aichitanu hadati class gadiga sa hawal kurima e homework tavas hadani meru ebe dakkala e foi nge mada college chore tudu eda share kolla Sulaiman mada college nge tudu peneta Nufene do. nukana Merfe. okay mihar mieki mi foi dena mire dena hore kudus mi foi nge ama mire tikudin hama print kolleve mihar meti fila nge mi figuhu gameti namadaki kuba then namadu fada then ane tamrin bangi anikas figuhu yar figuhu men namadu sharuta namadu rukunta no
دميني أنا كاس بانجي كلاه دميني أنا قروان مير مي مقررة مير قريش سورة الناس سورة جدين مي ها بدو كشنو مقررة نكى هم كنا ماذا وديورا بلافا دميني في جوه كمي فرنا ما تيو عجيبتا مي دميني بانجي مثال بانجي كمين نمدينو أما نمدي بتا then namada ani namada kashima kulen safa go safa istawu da midata then figu go meti kush sajdaga filawalo da then kush sajdaga filawalo then namadu ge zikurta then mi namadu ge zikurta algono me bihota lafa me school ga islam fotuga kudin ama school ge grade kon grade tay andamane fahim hayge fotkanna e fotuga ama inna gota ani erun tikudena school ga kiwa namaz zikurta sama egge wan baitan tahunna tafatu goidota bese kamako eham horiha bese rangalu nge kamako ani tikudena daskodem daskuram pase hai kana namaz zikurta ani sanaga pinna me kota português mana pinna school nya then khutuba na khutuba ge ba onnana hama khutuba ge rukuntaka hukuru duoga muhimmu kama ibata begona mi hutuba inge mi hutuba ke hura ku kiyawa kiyani hutuba mi hutuba kenje hene ane class ni madairuga sabuna video hadane to ega kiyani mi hutuba hema mi footprint kollima e huri hachen ane huri kame ane kidwana demeti ane bodo assessment miyaki nama ane class fasha duwa kashigan class ni me duwa ane huri ha namadu haziri inge namadu haziri ane niga hama tariha duwa කොම නමාද කුරවනීම මේක මානකි on time ga jamaatu ga kurunge then uzure dima vejjiyamo okay ge kuriya sisa ka bare vehi nuniyamo regado ekani danje heti eka kame dima vima okay hama ge ga kolla fa we sama so kolla eruga so kolla egota hemegen ge kurimi shana madisa non pat samad hemegen ge kurre puriha namade miskitu ga ane kura unima bitana style ne egota hadafa in potem nekisa nge ema mi huri hakudene dubene foi nge tani jido foi Um, adi Labba. Labba. So, school one target fansa se fa by just to kega kolwen jena madu. school gole nyamon ega ten bonadan mi hemegen school gole tibe mi haru kura e master no de mi har me kyasu e gadiya namada me ane ega e ashaganno mantakasu genda ichi ewagoda ki gaganaka kuli mahebbar terega barabara hama jamaatuga namada dan fasaka auto in ekujjege koma mihegge sama auto wane ane namadu hama gadiya pura ehmegen mindset uga hadafin echen okay ama hama suwale inge suwal taka mi far ane fursata arwanam parent ama suwale ni amo miharu ame chana ka inge amina dan labba kuri gendo amina kuri gendo Tipo, demos odeki potoga inyechi nunas ekain potokun daskuris masale nundas eves masala mi fatun nunas sama ama ekujje kuni haru dasko furdan mi ta faaki zikurta hunnana hama sahha zikurta hunnana tafat zikurta besta kudakot tafat eves masala miga beyanumaki Kudakun haru tafa perika do namaru pupe echi. okay mi amiga point aki sajida ge zikuru ingen jehena ani sajida hunna kiru kya zikuru ingen jehena mi enguni me attahiyatu besta egota emaseno tafat Kuda tafa in commentators. masala no rangal sosa kunda dasko fen ane zikura vejjam rangal wan sahha ko ais fen zikura vejjam rangal wan ya Shukuri. alba itur parent benta suwale class fashane ane honi hirdo hinge
mihoni hiru yes miha emme awaham yanna honi hiru ki class pasha duas suala nevara saaf ko kiyade unai bami eita me vegota ki ura suala clear usho tani ni haru den wara duas veche mi da mi ilana koppa ane class nokashi inta nidi aharu December November October kannege pasha mege mes ebohri ane eru algana registration Guru suala eka masuki purin eka bæveri wan fursata nolu boni din boni udin mar dine feo huriyeri kodi madiwe pohori ei ko midi harta midi aha air full fine midi haruge February sabuge feshiru air full ei ko anik adikiri algon bechen bendani podaraka dos kolla po miharas class me fesheni ei gaganaka forward ka months edan algondu hase algon fulahe adi mehen nunaga ta henama sanikas mi class fashani ane ei algon asmi kudema saaduna be chedana kurin October midi haruge October fasha ekumako den air wagututa huri gotonna kiga ha bodaka shedden men tankole ane law kon edos kole ehennames ane registration mi fa law vias algonu ge target ki class go paskudin tibba seve dihakudin tibba seve class genna class den mi beche den hama mi buru mi time un pashangos ne man yeah okay emmera ituru suwade netida mohanga orientation nimmada hade mi registration kure gendevene ane algodu ane mi orientation nimmada fa pay kurumuge fee dakkado muge slip share kollima hama mi ekala transfer kollafa then slip ka remarks ka jahalati kujjage nama phone number nge then jahala par ane then ane group share kura nge share kollima then registration den kuriyata tana exam nge ituru suwana income mana malgona hama contact call levele hama ane group da samahade wen gula dagen sama ituru suwana ne saf kollen den mihar algona share kollen den dem algona mi dakkal foi nge den mi fota ki hame kun kala register wa ku den ekani en no kala register no ikamuga vies algona mi foi share kolla dena hama me tikudin hama ami levels gega hama print kollagen hama ani kiyawa vis soya masalen nge okay ahemma mi orientation mi harmi mali uraku dinna wasma war bajal duwassa kan yeden assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Aslam. wabarakatuh